3, 2, 1, and action hearted. Sanibonani bafethu. Once again, sanibonani bafethu. Siyabonga. Sibonga kakhulu bafethu for you to tune in right now at this point in time. Thank you for choosing us. Thank you for choosing Soweto Podcast bafethu. Liyatsiba. Soweto Podcast iyarocka. Bayathanda bathandi. Siyazi thina bafethu lapha eKasi. Soweto Podcast iyarocka. International bafethu Malawi, Zimbabwe, Mozambique, China bafethu bona regain rathathamulema China bafethu ashabela Soweto Podcast. Lenana Rubamaka, checking the Tlabon. Lema China Ashabela Soweto Podcast. Buffett, why? Because of you. Buffett, because of you. Lapimaka Sananis Bugele right now. Thank you so much. Thank you so much, Buffett. We really appreciate the effort. We really appreciate the support, Buffett. Just by simple action of liking, just subscribing and hitting the notification button and sharing our stories, Buffett. We become international. Just like that. Ngespogo. Yeah, Ispogo. Sigcwele yonke indawo. Bafethu, welcome. Once again, support bits by need. As I said, don't forget, like, subscribe, notification button, click on it, and share our stories. Bafethu, arba kena arba tlatamula, arba tabun. Sisi? Yabo. Njani? Ngiyaphila. Okran? Shasha. 100%. Ngathi unovalonyana ngalento ezoyikhuluma. Yeah, kona vele kuyathusa. Yeah, okay. Sizomcela usazise ukuthi ubani uphuma kuphi umuntu onjani uphile nabo bani nokuthi wena nje kahle ungubani manje seswami. Oh, okay, mina ngoyonela ne. Ngisuka eMatatiyela. eMatatiyela. Yes, but then manje ngihlala la eDavidson. Okay. Yes, so ngikhule nje vele like mangikhula ngumntana o self observed ithi ngisho kanjalo. Okay. Yabona benginabo abangani yes but nje nami benginento zami especially ilanga malishona. Ngithi nje ilanga malishona everything used to change. Bengifisa ngathi kungangabi sebusuku like ngahlala kusemini. Okay, sisi yena ngicela ifani yakho bani? Masizana. Ukhuluma umntana onjani xa usakhona? Ngikhule ngumntana ongagangi yazi. Ngitshintsha manje ekukhuleni. Bengingagangi like ngikhule ngumntana omamelayo like bebezokutshela ukuthi ene ngumntana okwazi ukunakekela. Bekune older brother yami. Bekuyimo onakekela yena than yena ukuthi anakekele mina. As a younger sister. Okay, sister. You know, there's something about you. You know, khona le look le man yazi inamehla ka brown or something. Yekela malona ama feather dust. Angibhekanga feather dust. Asiyeke sister. Sisiyona osivakashela ngokufanele. Yes. Okay. Enkosi man bawufika. Asiba siphathele ntoni? Oh, okay. Njengoba bengisasho ke ukuthi bekuba yiproblem yana wona because bekuba nezinto eziningi ezenzakalayo then uthola ukuthi efamily bathi hayi wena uphaka hayi wena uyigwala mina vele bebangirefera njengomntana uyigwala bathi hayi uyigwala ayikho lento yakho like uyabo nje noma isikhathi esiningi izinto eziningi bengingasazikhuluma like bengithula and ekuqaleni ngithi nama ngazi ukuthi why bengigwala but nje bengisaba maqala kuba mnyama ngaphandle angisayi ngaphandle mina ningathumana nodwa vele bonga angisayi ngaphandle vele waqala kwaba mnyama so I started nami ukunotice izinto ukuthi hayi man ngathi nayi or angazi ukuthi lezi zinto zicreatewe yimi ngengqondo because vele bengisaba uyabona but ke I remember ngizosho nje as if unyana before ngiya to the actual story. No problem. Yes. So I remember ngelilanga I was in grade 7. So besenza project nomngani wami. If ngisakhumbula kahle ngathi besenza i-collage. So besingakayiqedi kuyenza kwaba late. Umngani lo athi hayi mina I don't have a problem. Ekhaya babuya late singaqhubeka but because mina ngiyasaba and ekhaya umama uthi akunamuntu ozokhatha amaphepha endlini so besiyenzela ngaphandle so ngokubheka ukuthi sekuba mnyama manje ayi ngimxosha umngani hayi hamba ngizoyiqedelela ngizozana esikoleni kusasa say right because angifuni ukuthi kufike ubumnyama ngisahleli ngaphandle ngisadlala ngaphandle yabo athi ayi okay vele makaqeda ukuhamba like mangisapakisha izinto ngisapakisha vele mangithi like ngibona isandla I-half hand like ihlela encwadini lezi ezibekwe la yabo and ngithukwe like yabo mangithukwa vele ngijump esemthamo ngingena endlini vele sengiphefumulela phezulu bathi hawu ucalile
yabo ngingena endlini bathi awuqalile ulokhu hamba ebusuku udlala nabangani abarong mama ngiyokhuluma isiXhosa ukutshela ukuthi hayi unohili wena udlala nobutikoloshi into ezinjalo yabo hayi okay so vele into eziningi bengazikhulumi bengithula but nje ezinye bezingabekezele to a point ukuthi bese bengena endlini vele sengispringa sengihlanya vele kusukume wonke umuntu ngazitshela ukuthi mhlambe bayangigijimisa or ini kanti mina into engiyibonile ngingakhona nokuyichaza because manje the way ngingakhona ukuchaza ngakhona yabona so nabo ke makuloko kungikhula kanjalo bayasho ukuthi habe bahlale basho ukuthi wena ngeke uhambe ebusuku ngeke ugroove ngeke wenze za stop mangizoba nabo ma 15 16 kwa stop nami ngaqala manje ngisasabi kakhulu sengiyaphuma ebusuku yabo sengiyahamba avele nami sengihamba nabangani ke manje vele andazange angikhumbuli ngibona anything lapho vele until komunye unyaka okay sisethave I think it was 2 years back or 3 years back sisethave kunobhuti bebamngcwaba kule viki eliphelile so this guy ngathi bebambanga ifamily yakhe yabo because vele kwathi sekumngcwabo lana bamthatha kwathi umngcwabo usekho la so kwenye indawo yabona kwazanga attend umngcwabo wakhona how this guy shuthi silapha vele siyangena etavern mangithi ngihlangane naye eminyango uphuma phakathi and one thing I will tell you ngalezi zinto lezi ziyayithatha ingqondo yakho ngaleso sikhathi leso mayenzeka angeke ukuthi same time mohlangana naye uthi yo lo muntu ushonile never uyakhohlwa yonke into ube right yabona mangihlangana naye ngithi how futhi isibani ulana yabo athi ya esikhona umuntu bengizomfuna la phakathi ngithi kuye ngiphi 20 rand ke ngizothenga ibhiya la athi yena hayi mina la ngihlala khona manje like imali asiphathe yabo immediately maqeda usho njalo ingqondo yami ibuye ngiqale ngiscream maye kuthi yo ngikhuluma nesibhoko yabo like sengiyahlanya vele sengiphumula ijacket ukuthi na guys ibouncer eminyango lithi lingibone ngikhuluma ngiwani lithi hawu lo muntu lo makavela so beka soba mara immediately angena la ekuthenje ngomuntu odakiwe lona lithi hayi wena udakiwe wena yabo sikubonile ufike wamalala ukhuluma uyiwani yabo then wahamba hayi mina ngihlale le nto le yabo ngicocela umngani wami vele usayi phela wena because mina ngibona umuntu osososo yabo umngani wami lakhe ke bekumuntu understandayo kulezi zinto kancane athi ya ungastress izinto ezisovela ezinokuyenzeka yabo asikho isidingo sokuthi ube worried hayi okay ke ziningi nje wabengishilo but ngifuna ukuya to the actual one yes so it was last year siceda ukungena kuDecember kumnandi mosiyabona so since ngihlala eDaveyton nomngani wami siplan ukuthi hayi bengijwayele ukuhamba nengifriend yami every Friday mina ngihlala ngiseGrooville phela abantu abangaziyo will tell you ukuthi lo uhlala seGrooville yabonakala yasiziyona yabona so this friend yami ngiyazi ukuthi manginayo izinto ziyayenzeka like sijwayelena ngisho siyazi masifika lapha ya ukuthi mina naye sixutha bobani siyenzani yabo so manje ke utsho Melody today athi angeke khona ukuhamba nakhona ungitshela sekuntambama usamani today yazi ngikhona ukuhamba nawe yabo kune ishunyana ekhaya so ngithi mina ayi okay mongahambi sohamba kusasa ithina ngilala athi okay ngingene ku Facebook ngisascrolla nyana kuvele enye friend yakudala nje yabo mina ngiyafuna phela ke Grooville ngithi hi how are you Skiphani athi hayi ngiborekile ngithi woza sizohamba yabo athi kimi and le friend le ngi-invite so akusikudala ibuye ekuthwaseni beyothwasa nje kungasikudala so ngithi kuye hayi mana sihambe vele plus wena dala ubusiness into ezinyanga nani yabo asike sishawe umoya vele athi kimi hayi okay ngizokuthola ngesikhathi esizovela alungise futhi angangibambezela shesha afike vele yabo masuka vele nale friend yami suka Daveyton siyophuza eBinoni okay yeah masifike eBinoni okay siphuze yonke into beyi-right plus ke ayikho into bemnandi njengokuthi bekayi new face yabo wonke umuntu angilandela hey ubani umngani wakho obviously kuzoba mnandi namhlanje kuzophithizela vele like ubani umngani wakho nami ngiyamtshela ntanga smile yabo lo ngaka kubiza like smile kuzoba mnandi yabo
hayi siphuze shuthi yena ngoba utshwala ubugcine kudala adakwe kakhulu kusase early mos I think bekwabo past 12 so njengoba adakiwe mina sengibonile uDJ walapha sijwayele ukubuya naye because uDJ ma uvala eksena ngisho so bayahamba bonke abantu bese thina sizogibela imoto yakhe because sihlala ku same area yeah so ngithi mina maye uzolala lapha okay lapha vele kunama couch kanje ngithi ayilala la ngoba udakiwe yabo mina ngiqhubeke ngizigroovele ke ngiyacabanga ukuthi uyoshaya nini u4 phela uDJ uhamba mase kuphele wonke umuntu mina ngihlala ngibuye ekseni mase kuphele wonke umuntu because ngilinda yena hayi ebusuku ngifikelwe ingqondo ukuthi mina nalo chomi yami sakhe sahamba sayo hike lo munye ongekho so why ngingathathi lo sivele sihambe because manje uyangibhora ulele lana yabo into ezinjalo and vele sekuzovalwa lapho bekwabo past 3 ekseni ngithi ngimvuse vele ngithi hey vuka asihamba yabo yena vele ngikhumbula because nami ngimbuza ukuthi uyakhumbula ukuthi sahamba ngayiphi indlela masiphuma lapha akazi vele wayedakiwe siphume masifika like eRobotini ekhoneni la vele uzothola ama taxi aya straight eDaveyton imoto and stuff masifika lapha ekhoneni umile nje yena like ume njengomuntu vele odakiwe yabo ziloko ziyavela imoto vele mina ngiloko ngibhizi vele ekugcineni kuvele enye mayivela le moto le lo guy lo umnyango wakhona yavele yavuleka ngathi imoto khona automatic yavuleka yonke efront nasemuva qeda wabuza uthi niyakuphi ngathi mina siyethwathwa sigibelani ngivulela umngani la emuva vele sayi phela lo udakiwe ngeke khona ukukhuluma ngimvulele emuva ngivale ngivule ngene la efront sivala umnyango like lapha into engayinothisa kule yamoto kwakushisa yabo uma ungathi uhlelele iheater bese umbathe nengubo kwakushisa yabo ngimbuza uGayi ukuthi kanti wena ushi awuzi ukuthi la kuyashisa angangiphenduli vele athuli and into engayinothisa ngayo ukuthi okay usigibezile but ngathi umuntu ongathanda ukukhuluma and mina ngiyathanda ukukhuluma so yonke into engimbuzayo uyiphendula leyo nto leyo aphume kimi yabo so ngithi kuye kanti wena uyapi ngoba thina siyethwathwa wena uyapi athi yena yo ngizobona ngesikhathi yabo ngithule vele ngithi hayi but la indleleni manje angiboni ukuthi sambaphi ngijwayele indlela esuke eBinoni but mina ngisaboni manje ngilost ngibona ihlahla nje eziningi ngithi hayi maybe ngoba kusebusuku yabo how shuthi mase sifika kwenye igarage avule futhi umnyango khona iphinde isivulekele mayivuleka athi hey ngilate mina ngilate sekusile manje hlikani yabo ngithi ngina okay uthi sihlike sikuphi la athi angazi how okay vele nami ngikwatile vele sesiyamthuka ayifok off uyinjabo hlika nawe ngivusa lolele vuka hlika siyahlika manje siyahamba ayahlike vele angithi ngiyabheka hayi man angisayikhumbuli even nathuli angeke ngitshela ukuthi bekuyiphi leyo garage leyo but bekuyiBP okay vele ngimhlisa umngane and samile asahlika kanje kume enye futhi imoto icishe ifane nale esihlisayo mayima le moto le naye futhi angasihlupha siniyakuphi ngimtshela sigibelana so before athi ngisangena egarage ne then akhomba umngane wami athi wena amapakisha ngiyakufuna wena yabo makangena egarage mina ngitshela lokho uthi hey phaphama wena man yabamele sifike endlini manje vuka uyohlala eFront City uchaza into straight la yabo avume naye vele ngiyambona uyafake ukuthi uright but akekho right athi mapakisha ahlale eFront makabuya lobhuti vele lobhuti lo mafika bayaxoxa vele angazi nami ngizibone sengiphathwa ubuthongo kanjani ngilala Mangipapa masikwenye indawo but kuserentini. Yabo maserentini bekunabo bhuti abayi4 babasumlilo futhi. And still kuyashisa. Ngithi mina kanti wayini basumlilo esama like kuyashisa mos. Ayikho noyone owangiphendula lapha ya. Then azange sihlala isikhathi eside wafika wakhuluma nabo yena. Then wathi hayi hasambeni mina sengifuna ukulala bo. Sathi okay. And ngize ngiyamtshela umngane bese mina ngijabulile ngoba kubambe wena mina anandaba ukuthi siyapi angina stress mawuvuma wena umuntu akathi niyolala angina stress nje kubambe wena ngishaba
athi ya uGuy uthi siyolala kwakhe vele ininani yabo ngithi hayi akuna stress asambeni how sihambe vele nalomuntu ola endleleni athi ayishaza ipetroleum siyaphela like ngicela ninginikeni le mali wena yokugibela ngayo so that ngizokwazi ukuthi ngigcwalisele masithola igarage nabe ngiphethe 30 rand so angisakhumbula ukuthi uThombe yaphethe emalini ngiyikhiphe ngimnike lo mfana ayithathe le mali makaqeda ukuyithatha awusihambe vele masifika sangena endlini ne vele bekunama light ku right kunesofa uyabona masifika vele athi kimi lo bhuti ayi wena sister ngoba ubambanga uzolala la isofeni yabo thina sileli ngapha if anything uzosibiza singapha this room ngithi hayi okay angene ngale vele makabuya uphethe ingubo like le ngubo le it was green eze nale ngubo le athi kimi ncenga ngale yabo le ngubo ezisoft ama polar fleece athi ncenga ngale uzoba strong ngithi hayi sharp vele ngikhumula icathulo ngigibele empedeni esofeni ngilala how so manje shooting ngilala isikhathi eside ngiphaphame nokubona lento ukuthi uphaphame mara unalento ukuthi hayi kusesekuseni man safuna ukulalwa yabo mangivuka ngithi hayi ngizwa umoya ngangigcoka iskate seseleda yabo so le skate lesi bebathi skate sesitoko ya uJohn vula igate yabo so ngigcoke leso skate manje ngizwa umoya endunu hayi man kanti kwenzakalani yabo ngiloko ngithi ngizama ukudonsa le blanket ukuthi ingivale hawo ngicine nginyanya ngivuka ukuthi kanti le ngubo uhleli kanjani mangithi hayibo iTombstone le and iyabanda like kusemathuneni yabo ngiqale manje ngijump like vele ngijump serious mayithi ngiyabheka nayi nale savana bengiphethe ihleli laphansi lento la mina bengithi ingubo egreen isihlahla yabo isihlahla mabasikhathe or siwe from somewhere then sinama leaves like a green yabo shuthi ngangiloko ngidonsa lesihlahla ebusuku because vele ngavuka ngine crash la ngasenduni shuthi lesihlahla wesiloko singiscratch yabo then sometime ngiyavuka ngizama ukubuyisa ingqondo ukuthi okay sikuphi la upumngani kwenzakalani kahle kwenzakalani ngime vele mara icathulo zami zikhona ijacket ebusuku mangilala ngiyengayihenga kulento yesofa yabo vele ngiyithola ihengwe la ukuthi kule Tombstone nalomuntu yabo hayi ngidonsa ijacket yami fast mangidonsa ijacket yami sengiyabheka vele mangithi hayi ngibona into red umngani wayegcoka iroko elired ngibona into red like fanyana nje ngisheshise vele ngiyakhona mangifika ulele ne iroko lehengiwe nayi lapha uyambona lo muntu lokuthi ulele nomuntu amahagile like uhagene nalo muntu lo kusekuseni vele ngithi hey asike maye hamba olala kusekuseni yabo then kula ngimbamba rough khona ukuthi usilala kanjani sisemathuneni vuka awu avuke vele hawu sikuvele semthathu saphuma sisheshisa cause yena unalento ukuthi yo mina ngifake nobuhlalu abantu mabangavela bayothi besoloya yabo so asisheshise nje siphumela okay masingathola ukuthi sikuphi cause asazi ukuthi sikuphi okokuqala then siphume hayi yena unaked ngithi kusamela agcoke phela angimlinda afake irock agcoke vele so la indlela ngiyambuza ukuthi maye noGuy nilalile yabo akafuni ngiphendule uthi hayi ungiyeke yabo okay so yena ke vele cause usikhulume nje iqiniso nawe uyazi vele angimfihleli bengihlale ngimtshela ukuthi hey leyo ntwaso yakho mina ngiunderstand yabona so njengoba siphuma lapha emathuneni ngiyambuza ukuthi if silethwe umoya omubi la how come ungawubonanga uyisangoma hayibo athi yena hayi angazi phela lezi zinto lezi ziyadomana especially mawuphuza utshwala ngithi mina hayi okay like masiphume vele we noticed ukuthi sisemathuneni wase-Springs lawo mathuna angikaze ngaya nokuya kulawo mathuna wase-Springs akhona isihlobo sami engathi singwatshwe laphaya hayi okay vele masiphuma ama-security yawabona nawo but awubo mama benizoclean ekuseni so yabo hayi vele ngithi asingabaphenduli ngoba bazosihleka vele sivele singabaphenduli sivele siphume ngegate masiphuma okay sise-Springs sesiyakhuthuza amabheki imali ayikho inyawo kokuqala zimnyama yabo ngathi besihamba etshanini obushile yabo utshani mababushisile and kula ngiqala ukunothisa khona ukuthi thina bekunganamoto sisuke eBhenoni ngenyawo
sazofika la emathuneni waselo bekunganamoto at all because the way inyawo bezibuhlungu ngakhona zidumbile singakhona ukuhamba endleleni esuke eSprings to eThwathi besambe siphumula I think besamba 5 minutes sihlale phansi imoto mazidlula zishaya amabhele obviously abantu bangcolile labantu laba uyabona nje ukuthi ba disorganized ukuthi hey laba khani babuya laba babuya khona and then into yabo ayihlangahlangani uyabona then siwokhe ke size sifike endlini masifike endlini shuthi lento sicoce nje mina naye sihleke futhi sifike sithenga ibhiya singabi nenkinga sicoce sihleke how after malanga ngiyazambela ke estradini mangihamba ngihlangana nomunye umama lo mama nje like angimazi ngathi unani like bekangisabisa nje uyabona so vele lo mama athi kimi hey manje uthi uzowususa ngani lo moya wakho wasethuneni owawulanda ethuneni yabo ngithi mina umoya athi obvious angeke uyolala ethuneni ucithe ungabuyi nomoya ucansi uzowususa ngani ngabelieve okay mina vele nami ngomunye umuntu onenkani uma ungitshela vele ukuthi kumele wenze so mangafuna ngifuna but lo mama ngavele ngambelieve nje athi hayi because ungitshela into eyenzekile yabo then ngithi hayi ngicela ukuthi ngithathe inamba yakho then ngizuza kuwe sizokwazi ukuthi sixoxe lento yabona ukuthi kwenzakaleni ayanginikeze vele ngiye vele okay makasho yena ukuthi hayi bekusezobheda vele empilweni yakho so like izinto eziningi nje bezingeke zisaba right yabo hayi ke anginike izinto zakhe kufanele ngizisebenzise lo mama lona athi uzogeza ngalokho wenze lokho kuze lo moya lo uhlukane nawe hayi okay le eyakhe ukuthi lo moya uhlukane nami ngiyayizwa but le ukuthi vele lezi zinto ziyenzeka ngimi sengisale ngithola ichance ngithi okay ngicela ukubuza because kunezinto ezisoso athi inkinga yakho wena unaso lesiphiwo lesokuthi ubabone bafuna ukuthi ubasize but the problem is bayakubona ukuthi ignorant and then phela ngaleso sikhathi leso futhi makavela uyasaba so mawungaziphi isikhathi sokuthi uma umbona umuntu umbuzo ukuthi ufunani kwenzakalani so manje angeke lezi zinto lezi ziyathusa phela uzovela umbuze nje umuntu umazi kahle ukuthi lo muntu lo washona nawe uyathuka vela angeke kwenzeke ukuthi uhlala ungathuka yabo so then ngahamba ke le process yalo mama lona and then futhi wangitshela wathi hayi ngizokwenzela ukuthi lezi zinto ungasababoni okwamanje hayi navele and lapho futhi bengicela ukugeza ngazo lezi zinto lezi so bengisebenza as a sales agent so vele thina besitravel ke kakhulu thiwa hayi nini neLimpopo nini yakuphi yabo so kwenzeka ukuthi ngelinye ilanga athi ngimtshela ukuthi maye ngoba ngakaqeda ukugeza and emsebenzini bathi siyahamba next week athi hayi geza kokugcina namhlanje like day before uzohamba ugeze kokugcina then yonke into izoba right ngithi hayi okay ke ngiyenze njengoba asho how I remember kwenye indawo bathi kuse Jan First so sasiyosebenzela khona emall yakhona siyawalka ke angisho siyazi nendlela phela thina sizisukela la siyawalka vele isikhathi eside masi besi4 samba semantombazane si4 masivela shuthi kunobabuzayo like laba bekamubi so a point ukuthi nami bengifuna ukumhleba kulo ukuthi hey uyambona lo baba lo zayo ukuthi mubi kanjani like ilitho lakhe bengathi bamkapile yabo like bekathusa so manje mangithi ngifuna ukukhuluma nalo mangithi ngiyambheka ungibhekile vele ubheke mina yabo ngithi ayithi ngimlinda adlula ngizosala ngihleba uthe maqeda ukudlula ngikhwathele lo seduze wami uthe wena umbonile baba umubi kanjani like abe surprise athi umubi ubaba ngithi unangu baba emva kwethu like ngize ngimjikisa athi hayi wena manu benginomngani ngaleso sikhathi so umngani wami lo bekabe makhulu izolo uZandile athi lo hayi ushaya ama areas kaZandile wena ikho le ndawo yakho yabo ngithi hayi azabe uZandile ubhemile kungasidala ahleli nawe yabo into ezinjalo hayi shuthi mina ngalesikhathi ngimkhombisa ngiyambona and nalo baba uyangibheka uloku uyangibheka vele njengoba ngikhuluma ngaye naye ungibhekile vele lonke lelo langa lelo ngangekho right ngisaba nje umuntu makangithinta kube ngathi lo yababa ubuyile uzongithinta or something nje masibuya vele endlini ngangingekho right ngibatshela nabathi bona bebayenza ijoke ukuthi hayi
lo ubona into zakhe yabo inani singaleso sikhathi mina ngimbonile lo baba omubi bona bathi wena ucabanga into zakho nje yabo so ziningi nje bekudala ziyenzeka lezi zinto. So ngicela ukubuza umsayidi wena Yebo. usasekhona. Yeah, ukhona but asikho kangako ngisho ukuthi ngendaba yayo lento leyo yabo. Or why you close beyobani nohlazo konje lo ngibonile ukuthi business poko that day or Yena mina mangibona kwami ile ya question le yabo because nasendlini ngangilo ngimbuza ukuthi uthwasile wena kanjani mara ungaboni isipoko ungaboni umoya omubi athi yena hayi phela lezi zinto lezi angikuzaziya ngomuntu yabo ngithi angeke mina makungathiwa ngithwasile kumele ngiwuze umoya yabo umama makathwasanga but umuntu omoya umama uzomuzwa ngokuthukana makhona into wrong la ejardini uzothukana athi umzi wami lo hamba kwami yabo ubone nawe and lapho vele lo langa uzobona ukuthi maybe asikhona ukulala si restless yabo into ezinjalo ashathi kunomoya omdaka la emzini wami so yena benginalento ukuthi wena how come ubuya ufresh phela wena ubuke uthwasa fresh bese awuboni next so leyo nto leyo yasicabanisa sese fresh man ubona isaseyintsha le I-network bengakaspani grand. ngingahlangana asazi so endlini ufika batshela ngokuthi ngisivele ngabatshela mase kumfostele ukuthi ngigeza ngithi bazothi so batshela ngasemdibi vele beba usaba ukuthi bazothi wena simkhuzile ngalento yakho kuhamba ebusuku one lo mngani lo ngame nayo bangamfuni yeah two bekuukuthi vele bebahlale basho ukuthi yabo leyo kuhamba ebusuku izoba nemiphumela so vele yathi mangilona nje noma ngifika bona bangibona ne ukuthi hayi wena basho bathulele ehlathini yabo ngathi hayi mama ngathi hayi semhlabeni la kunaclevo kwabona ngabe ngidlula vele ngene ekamereni ngiphume intweni yogeza yabo but nje azange ngabacocela leso story. so imoto khona benjani since nithi umngani beyajabule ukuthi isingqama ngibamba umuntu onjani like and describe it like Lo manje libonakala urini lo wesi2 yazi bekungathi yabo mabhutshwa kanje lawo mabhutshwa nje beyikhothane yabo lo kuqala beka2 formal lo osigibeza ikuqala beka very formal nje nanokukhuluma beyangathanda lo beka rasa kukhuluma kakhulu hayi lo muntu othanda simabhebeza yabo ini nani so kwenzakalani maybe sokukhata yini beningaso yi-type yalo kuqala since beka formal nahlangana nebhutshwa yazi lo kuqala ukuthi vele naye bekangangeni noma ungathi utry conversation bekangangeni yabo because bekakuphendula lento le lokho kuthiwa ngokuyispoki nayo nami ngicabanga kanjalo like mase sihlanganisa siyi2 ukuthi hayi man kwa imoto yokuqala kwangasimoto man for ukuthi size isibeke endaweni esingayazi ngapha lo muntu akakhulumiseki yabo nje uavoida yonke into sho ukuthi kwayona bekungasimoto Iminyaka ezivulekele. and lento sesizicabanga kusasa ukuthi hayi man how come noma kuthiwa imoto uyayipressa ivuleke how come ukuthi kuvuleke yonke iminyango makayipressa like same time so what happened is lo kuqala uziphika pick up ngifika kulo mhlaba wakhona and unabona ukuthi hayi maybe laba azikhiphi when share obviously yokusho ukuthi bona abanye abantu and then hlangana nomunye vele athi hayi right letha la nami ngicabanga ukuthi vele kwenzeke kanjani ngicabanga ukuthi shuthi or maybe njengoba ashilo ukuthi ulate phela lezi zinto lezi bathi banokuhamba nangezikhathi yabona mhlambe bekhona la sekumele abuyele khona or la mela yenze khona because vele nokusithethisa kwakhe masiyehla athi hey ngilate mina hlikani yabo noma ngibuza ukuthi okay uthi sihlike sikuphi la wathi akusindaba yami le then sahlika njengoba le seyivumbuka nayo singazi ukuthi ivumbuke sibona seyila imoto yakhona sesibuza ukuthi siya kuphi Ama-shift ayashintsha. Yazi sisiyonela. batho ngenhlanhla nahlangana nawo yi2 Same time. Yazi nama narrate stories ngakhona. My already manithi kusemhlabeni akunaclever la. Like how did you feel like already ukuthi ayazini? kona bekuthi ngumtshele because ngiyazi ukuthi uzongisiza bo uzowazi like ukuthi ngenzeni because manje bese ngisaba
nami engqondweni nami beyikhona lento ukuthi lo muntu okulela thuna ngeke aze angilandele na aloku ahamba nami or ayenzani so bekukhona into ethi ngimtshele but umama ke unehub exaggerate ngacabanga uzoyenza worse lento uyofonela wonke umuntu Eastern Cape hayi ke ulele emathuneni yabo like izoba into enkulu manje and bengekhona nkulu kangako that is why ngavele ngabona nabona manje vele because ngiyamazi uyayithanda ifone ngenzeka nje somewhere somehow nini ngipop up lapha ibona how no but if vele kunjani uzolikhumbula lelo langa lelo because wabona naye ukuthi akusinormal lokho safika endlini inyawo zidumbile singasakhona ukuhamba phela ngapha sesikhathele sesilambile ukuhamba ngeenyawo from Springs to eThwathwa uyawalka kukude plus minus sona sesiyona just to give people like myself abangazi ukuthi i-distance how many hours would you walk mawubhekile i-distance engakuthiwa an hour 2-3 hours maybe 4 okay it takes mawuhamba ngaye ithatha close to 45 minutes okay so if you walk it could be probably an hour 30 kuyale phezulu yeah so yabo ukuthi and ngapha ntangi wenikhathele sikhathele and that day shooting nje vele besizitshelile ukuthi siyachileka estradini masithola umthunzi siyahlala sike sicoce ngale ndaba yabo yiyo ke into eyenza ukuthi mina naye sigcine maybe singasabi right because immediately sihlala phansi ngiyambuza ukuthi awusho uthini ukobela wakho ngale yabo ayisayibo kanjani manje yabo so like ngangilo ngimlandelela because mina before I used to believe ukuthi mawuthwasile fanele kubona yabo umele ubone something kumele kungayenzeki izinto so yena like ile ngihlale ngiyibuza ukuthi phela uthe uyothwasa sizile emgidini wakho and then why ungabonanga lento le yabo lesipoko masithi wena mapabisha ngihamba nawe kwavele kwajabula and wavuma kamnandi yabo ile bengisho ukuthi uvumile wena azange lokho uyalena le uthi maybe ngojabule ukuthi at least isiplan yeah bengijabulile vele ukuthi at least sohambe yabo but ke naye phela kumele abone because I remember ngelinye ilanga ngaye ngahamba naye wawobheka bese kathwasile lapho but besingayanga eGroovini I think sahlangana emall sisahamba kanjalo wavuka umoya like angazi kokwenzakaleni yabo so wavuka umoya so mina vele ke ngimkhuze sometimes angekwenza lento phambi kwabafana uzoyenza le estradini hayi la yabo so ene wakhona ukukhuza vele because bekaloku abhodla vele ngithi hayi la uzoyenza uyi-1 lento yakho kubhodla then saba right usahamba so that day ngithi wena unokuvela ubhodle nje randomly emall manje le wayi at least kube ungiphi signal man ukuthi lana khona into engekho right yabo yeah no man manje akazi ngokutshela vele ukuthi yena lesasipoko azange basi mina ngokubona kwami ndo yangamthola leli ngakhona umuntu nje ngakhathele nje ngathi lo ukhathele nale way vele aleli ngakhona uleli nomuntu because noma ngimvusa uthi sisalele yabo ngitha ena vuka siyahamba yeah just something else yes. Okay, Sisiyonela, let me ask you this question. After now nenza umsebenzi ukuthi ungasaphinde lo sekufake kule treatment and then afterwards were you able to see people or since then afterwards ispanile plan ukuthi ungasaphinde ubonelana? Azange sebenze kanti. Azange sebenze nami ngaze ngacabanga ukuthi because khona omunye umuntu oke wangitshela ukuthi hayi lento lezo yenza impilo yakho yonke yabo. So azange sebenze ngoba kunokuyenzeka nje so kunathi isiguy angithanda ukusho ukuthi ushone kanjani because abantu bakhona they might know because ngayi kuyobatshela yes so this guy washona makashona this guy kwathi ngelinye ngidlule around 12 emini hayi ebusuku emini ngase ngisukile ekhaya sengicashe somewhere yabona so ngangisuka ekhaya kuyobona umama wami ngiyala ngihlala khona mangifika ekhoneni same street la lo mfana shonele khona ngimthola uhlele esitineni like bekunesitini ingqondo yami nalapha ibaleke ukuthi konje yabo ene mangisavela ngiyambona ukuthi uye ngimjabulele ngithi usibani yabo mangifika kuye vele ngithi sho right athi ya ngithi ulinde bani la athi hayi umuntu engimlindile yabo so immediately maqeda usho kanjalo
ibuye ingqondo yami ukuthi and lapha inwele zibambekile ngiyezwa like uzwa amanwele ngibuye ukuthi man this person konje washona mangithi ngibheka la esitineni akasekho yabo ngaqala manje sengiyaskreama yabo so khona lo mngani wami ngithi nginokumcocela izinto mangimcocela wathi hayi masiye kibe yabo mhlambe bangakhona ukumsiza or something ngahamba ke ngaya naye kibo mangifike kibo vele like they were cold nje yabo but hayi umuntu makashonile ushonile yabo asikho isidingo then ngathi hayi okay but mina ngabatshela ukuthi ngiboneni then and usisi wakhona besikhuluma si right na ku Facebook silakelana but from there vele ngiyambona ukuthi uyazidistance yabo ngathi hayi shuthi bengirong ukuthi ngibatshele yabo So wena ugrand mara otherwise ngi-right ngoba zingi-affect indawo kuba yileso sikhathi leyo moment yokuthukwa nje then bese ngalelo langa uyolala vele so uyazi uyolala uyoloku ubona ngathi uyambona lo muntu loku busy yabo but after kusasa ngathi iyazifadela nje lento wena ubone so uphinde ukhohlwa futhi. And then let's just lastly this part yokuthi makathi you will leave this thing for the rest of your life. Have you done something? Do you believe that to start with? And have you done something to maybe oppose yonke lento lo muntu makayisho lo? Angikaze singenza nix. Uyayikholwa lento le. The way ngingakhona nginqena kwasonto nginqena yonke into nginqena kwamprofit umuntu uthi profit akhuluma lapha yayisangoma nje inhliziyo yami ibithi unamanga lo. Uyabo nje ngilo muntu loyo nginqena kwasana ngazi so ngimzula ubaba la mina shilathi umuntu bayakwazi sometimes ukumvala ukuthi angakhona ukuthi alungise izinto uthi bekuzoba umuntu obekazolungisa leyo nto leyo but then bamvalo yabona so nami maybe sengiqala ukubelieve ukuthi mhlambe there's something kungamelanga ngibone because angazi bangilandeleleka engakho endlini ngesonto and ekhaba sonto ezayona vele lesigubhu yomoya vele angifuni ukwazi nala sibe basangitshela ukuthi vakasha kayi1 ke kayi1 bathi bayenza lapha esontweni nje uma bavukwa imimoya ngithi unamanga lo yabo injalo nje vele ene bonke ayinokuthi lelo moya noma kungaba iliphi isonto nje ingqondo yami ihlalile contesta yabo noma ngabe yini ngiyakusisonto isangoma uri nje ngihlala so I think kuzomela ngiyiphakamele leyo. So one last question. Lo mama lo bekakusiza uthi uzivale for a certain period of time. Wangitshela ukuthi uzoyivala until ngize ngikwazi ukuthi ngithola usizo lo right ngikwazi ukuvula leso siphiwo leso ngikwazi ukubasiza labantu ngingagcini ngokubabona mahala yebo but then nama zangisalandelela ngithi and still futhi into eyenza ukuthi ngingalandeleli ilokuthi bekuchubeka kwenzeka izinto so ngabona ukuthi sho ukuthi nayo uhlulekile uma usukuyivala leyo nto le so why ke shithi izinto maybe kudali ukuthi kuzoba so yebo. Yes, sisena mangimbheka yazi sisena maybe your last words. Let's leave the fact that when nje isikhathi nesibaya nje unalento ukuthi sika mina ngiphisa kwasana. Someone who's going through what you're going through, if you had to give advice, what would you say to them? Yes, I think ukuthi kumele uvele ulandelele man uyithole lento because uzohlukumezeka until nini yebo at least try uthole information ngayo nokuthi kwenzakalani utry ukuthi uthole isolution yabona than ukuthi uhlale nje ungazi ukuthi uzoyenzana ulinde ukuthi anytime ngathi ngizihambela ngihlangane nomuntu ongasekho yabo. Alright, bafethu siyabonga lapha emakhaya na Sisiyonela Simzile ulibekele udaba lakhe. So yeah, let us know bafethu what do you think about Sisiyonela's story. Yeah. Uyishanqo unqo or maybe uzikhulumela nje yazi gawu sister savala uzoba great. So bafethu yeah, please guys do like don't forget to like, subscribe, the
notification button, cling, cling. Yeah, so that you'll be able to share our stories. Guys, let us know what you think. We'd like to hear from your comments, Bafethu. It's very important to interact with us, Bafethu. You know, it keeps us going, keeps the momentum going, so we get to learn certain things. And it's important, Bafethu, you know your comments sometimes. We just read your comments. Sometimes we laugh, sometimes I want to say, hey, so to all our staunch fans, Bafethu, you know, we can only do so much. But we just like to say thank you so much. From the bottom of our hearts, we really appreciate you guys. Maybe one time we'll just have to sit down and mention all your names. We'd like to have that moment to say, guys, Usman Bani, ever since Soweto Podcast started, from its infancy up to now, to its bit of maturity, Bafethu, you guys have been there for us. Maybe, you know what, just to say thank you so much, guys. We really like to say thank you so much, Bafethu. Siyabonga, home in a hand. You know, like I always say, centrillion thank yous are never enough. But the humble thank yous, guys, from our heart, I think that will do so much to say, guys, let's keep going together. Let's keep growing. Bafethu, Sipo Hatebe. Soweto Podcast Paranormal Show. Once again, Bafethu, let each one teach one. Mfethu tano makano na wakanje bustani. You know, it will do us good. Bafethu Sandman, Soweto Podcast. Ayoba. Sisi Yonel. Okay. Spam up. Usaphuza kangaka these days. Usaphuza kangaka. So yet listen. Bosha isavana strong, ne?